لسعادة سفير فلسطين، وأود أن أؤكد على ما تفضل به وما أشار إليه أيضا معالي الدكتور محمد قرماز. نرجو من فضيلة الشيخ أسامة أن يتفضل بإلقاء كلمته مشكورا. مركز القيادة في العالم الإسلامي كله في هذا العصر الصعب وفي هذه الأيام. يا أخواننا، إذا كانت هذا البلد تفاصيل أخرى وفروع أخرى تترتب على هذا الراهن، فإنهم أخروا هذا البيان فقد وقعوا على خلاف هذه القاعدة. مؤتمركم هذا، ونرجو أن تنجحوا في تحقيق أهدافه، وأرجو من الله أن يكون اجتماعكم هذا وعد إسطنبول مقابل وعد بلفور بعد 100 سنة إن شاء الله تعالى، وأن تكون جمعيتكم العلمائية رافدا من روافد نصرة القضية الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Filistin dışındaki alimlerin, İslam ülkelerinin alimleriyle buluşması münasebetiyle İttihat olarak bizler de davet edildik ve bu programa bu vesileyle iştirak ettik. Öncelikle bu programın başta bütün İslam aleminin, sonra da özellikle Filistin davasının başarıya ulaşmasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Biliyoruz ki Filistin meselesi ve bununla beraber bütün ümmetin meselesi İslam toplumunun dağınıklığından, İslam alimlerinin dağınıklığından ortaya çıkan, Müslümanların birliktelikten uzak kalmasından ortaya çıkan bir meseledir. Bütün Müslümanların meselesinin kaynağı bu olduğuna biz inanıyoruz. Bundan dolayı öyle temenni ediyoruz ki inşallah Teala bu şekilde farklı sebeplerle İslam alimlerinin bir araya gelmesi Müslümanların birlikteliğine ve Müslümanların kurtuluşuna vesile olacaktır. Hususan Filistin davasının başarıya ulaşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Buna sebep olan Filistin alimleri, Filistin dışındaki alimleri teşkilatına da teşekkür ediyoruz. ما شاء الله.